The YTF Central Committee filed an FIR at West Agartala Police Station against Sanjib Debbarma for posting defamatory remarks against Bubagra Kishan Debbarma on social media, demanding strict legal action. A YTF Central Committee member alleged that Sanjib Debbarma has been posting defamatory comments on social media against Bubagra Kishan Debbarma, suspecting political backing from opposition groups. Following an FIR filed at West Agartala Police Station, YTF warned of statewide protests if immediate police action is not taken. Chini Bubagra no Khorang Sanjib Debbarma haneke Khorang takuk bo erom khaineke Facebook ni bisingti khai je kok sitara khuk sitara bai khaineke comments khaikya abo kuno dino phono Khorang borok kaham bine bukukti abai kok ongkhona digi wo tei thangya so bo totally mental tai Kubuni party ni Khorang tai bono rang ruwini ke cari tono aboni bagai bo Khorang Chini Bubagra Chini soyong matani obotar manjak Chini Tripura sono ba sirena bagai dofano mathangna bagai ne je samung khai tongo Chini Bubagra ne bagai ne ke ama ke khuk sitera sawine ke Facebook o comments bisingti kene ke sei tongo so aboni bagai singtini Chini sikla bodol Chini YTF ni joto warrior sok sing joto no sing faine ke tini West PSO bini mungine ke sing FIR khaikya jeng police nok bai procession nok bai sing kok salaman bisingo kaisano borok sakachono dati khaine ke action anai hanai sing bongnote kok kjari kabukha within 7 days ek saptani bisingo jodi action naya hanga ke sing obonotoi nekhe te kotor choba khaine thangi tongo hone nekhe bo jagani sing kaham sinu bini nok boro sing kaham sinu botam khai sing kaham sinu bono sing bono sini aingya haipeno social media ni bisingti nukha jokhon ba jeng bono legally ba be nake tini bini mungine FIR khaikya jeng bono sinu tangi sini yang ba bini mung Sanjib Debbarma bobo Khorang Tripura sanoble bini nok boto Tripura rajyo no bobo to Khorang bumane busanoble boko boro ni ba jeng bono sini yang nani ang nong media ni bisingti kaisa no sanamo chongo Sanjib Debbarma nang nugui tongkha hangke taratari nini kok samani obono nang map sani nake paidi haya hangke sikla rok achugui tonglak nungsini Bubagra ne je kok samani oboni jawab nung nin thaniwo jeng jaske pon na hanai tai social media ni bisingo joto sikla tongnai rok tai okra chalai tongnai rok joto use khai tongnai rok social media ekta platform jeta Facebook Instagram YouTube tabuk choli tongo trending go to o jagao tamba jeng kaham kok salaidani bagui se kebni samung kaham khaimani jeng bono appreciate khaina bagui kebo boma hayengi tongkha Sugia jorao sing bini bagai kok salaina bagai si keb ni bagai kebo hamia ke personally attack khaijanai jagaya abo hangka hangke somaj bo sitaranai dofa bo sitaranai nung ang bo sitarang to nijini nok nijini borok nijini takhuk nijira bisong omai hamia saya samung khayawoi kahamno khaidi jottono naithok tongmane jat khaine ke aru Chini Bubagra Chini bagai je samung khai tongo oboto jeng joto Tripura tongnai simia kuni bosong tongnai ro Fatar hasteni borok bo saimanai tongo jerom Chini Bubagra Chini bagai bomha ke samung khai tong so abo hai rok no sung appreciate khaine dorkar chikon phaine ke borok phaine ke Facebook tai Instagram tai YouTube ni bisingti comments ni bisingti khaine ke live video ni bisingti khaine ke oba hamya samane oba bondo khaine khaiteng. He further appealed for mutual encouragement and constructive support within the community. Reporter Bubagra from Agartala, Chini Khorang.